Yes, reka ngusuhuze ndetse nkufuza komeza kugira ibihe byiza. Turi ku gicamunsi cyo kuwa mbere, turi ku itariki 14 ukwezi no kwa kane umwaka wa 2025. Namakuru rero ngenda mbana ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo ntabwo ibintu byoroshye, ndetse no guturuka kuwa gatanu w'icyumweru cyashize ntabwo ibintu byoroshye. Murabizi ko rero hariya mu gihugu cy'abaturanyi guturuka kwa gatanu abarimo Wazalendo ndetse na FDLR bagerageje kugenda bagaba ibitero bigiye binakomeye ku nyishyamba za M23 zimaze igihe ziyobora umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ku munsi wo kwa gatandatu rero nibwo abarimo Wazalendo, FDLR ndetse na FRDC bagerageje kwigarurira umujyi wa Goma ariko biranga. Kuri uyu munsi rero kuri uwa mbere nibwo amakuru yagiye hanze yemeza ko MONUSCO cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO ziravugwa rero mu mugambi wo kwambura ihuriro AFC cyangwa se M23 umujyi wa Goma. AFC cyangwa se M23 yafashe Goma tariki ya 27 Mutarama hari muri 2025. Ni muri uyu mwaka. Mbere yaho rero ingabo za MONUSCO zafashaga iza leta rero kurinda hamwe n'uwasake binyuze muri operation Speaking Book. Ingabo ziri mu mutwe rero udasanzwe wa MONUSCO FBI nizo rero zarwanyaga AFC cyangwa se M23 ni abasirikare b'Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi. Bagabye ibitero kuri M23 muri 2013 kugeza isenyutse. Umuyobozi rero wa MONUSCO Bintu Keita muri Werurwe wa 2025 yasobanuriye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko ingabo ziri mu butumwa zahagaritse kurwanya umutwe w'inyeshyamba wa M23. Nyuma yaho rero ikibuga cy'indege cya Goma gifunzwe. MONUSCO rero ubu icumbikiye mu bigo byayo abasirikare rero ba Kongo benshi, abarwanyi rero mu mutwe ya Wazalendo n'abandi. Ku rundi ruhande rero ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC nazo rero ziri mu nkengero za Goma. Nyuma yaho rero SAMIDRC hamwe n'ingabo za Kongo, Wazalendo na FDLR bagerageje rero gukura M23 igoma mu ijoro ryo ku itariki 11 ishyira ku itariki 12. Habonetse rero andi makuru yuko MONUSCO nayo iri muri uyu mugambi. Aya makuru avugwa ko mu bigo bya MONUSCO cyane cyane ikegera ikibuga cy'indege hari gutegurirwa rero umugambi wo kugaba ibitero vuba mu mujyi wa Goma hagamijwe gukuramo abarwanyi ba M23. Gusa ku itariki 13 Mata MONUSCO yahakanye aya makuru, isobanura ko nta bitero biri gutegurirwa mu bigo byayo kandi ngo ntishobora kwemera ko bitegurirwamo. MONUSCO rero yasobanuye ko ikomeje inshingano yo kurinda abasivili, kugarura amahoro n'umutekano mu bice biberamo intambara ndetse no gushyigikira ingabo za Kongo rero yabisabwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ni gute rero nk'abangaba bashinzwe kurinda umutekano w'abaturage usanga ahubwo aribo bari kuwusenya, kugeza kuri uyu munota ku munsi w'ejo habaye intambara ikomeye y'akasamutwe ahazwi nk'ikavumu ku kibuga cy'indege, nyuma yuko abarimo Wazalendo ndetse na FDLR binjiye rwose muri santere hariya ikavumo bari kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, bafite intwaro zikomakomeye bagiye n'ubundi gufata ikibuga, ariko bakomwa mu nkokora n'ingabo za M23 cyangwa se n'inyeshyamba. Ubu ngubu kano kanya abantu bamaze gupfa, rikanze nkubwire abantu bamaze gupfa mwiriya mirwano yo ku munsi w'ejo. Mwiriya yo ku munsi w'ejo yahuje M23 ndetse n'abarimo Wazalendo, nubwo FRDC iri kugenda ibihakana, ariko abantu bamaze gupfa rwose. Ndabona ngo ari 8, abantu 8 nibo bamaze gupfa. Umubare w'agateganyo rero ngo wabapfiriye mu mirwano yo ku kibuga cy'indege mu gitondo yera amakuru ava muri societe civile yaho ngo abantu bari 7 gusa, aka kanya babaye 8 barimo 5 b'abaturage ndetse n'abantu 13 bakomeretse bavurirwa mu bigo nderabuzima byaho. Ni mu gihe andi makuru avuga ko haba hishwe abawazalendo basaga 300. Hari amakuru avuga ko haba hishwe Wazalendo basaga 300. Umujyi wa Kavumu rero ni ikibuga cy'indege kuri ubu rero biragenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ni nyuma y'uko rero inyeshyamba za Wazalendo kuri kino cyumweru ku munsi w'ejo
zabyutse zigaba ibitero kuri uyu mujyi ndetse no ku kibuga cy'indege. Kuri ubu rero muri kariya gace hagaragara ituze kandi hongerewe ingabo za 23 n'ibikoresho nk'uko rero inkuru nkesha Media Congo Net ikomeza kugenda bivuga. Nyuma gukubitwa rero inshuro biravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zahunze zerekeza muri parike y'igihugu ya Kahuzi byega kandi zisezeranya ko zizagaruka zikomeye kandi ziyemeje. Muri make rero njyewe nabwira inyeshyamba muri iyi minsi rwose zitegure, kuko ikigaragara cyo nuko hari ibitero biri gutegurwa nubwo tutamenya ngo ni ryari, ariko birahari. Dore ko mu bice bikikije umujyi wa Goma no mu bindi bice bikikije umujyi wa Bukavu rwose hari ibitero biri gutegurwa kandi simusiga kuri M23. M23 nayo imaze gusohora itangazo yemeza ko ubu gahunda igezweho ari ukugira leta yabo cyangwa se gukora igihugu cyabo. Ubundi ngo baravuze ngo Kongo igomba gucibwa n'ibihugu bigera muri 5. M23 rero yaje ibishimangira ivuga ati noneho twatanze agahenge nimwakabona. Kuri inshuro noneho tugiye kubereka ko natwe turi inyeshyamba koko twaberetse umuntu nimwabubona, reka tuboze bazanire n'ubunyamaswa bwacu nabwo mububone. Nuko byestaye andi makuru nibuze kumenya natanya gutangariza gusa nibuka ni utagenda udakoze subscribe, utaroyikinze cyangwa ngo usharinge kugira ngo tuze dukomeza kubana kuri channel yacu amakuru ari guturuka ku kibuga cy'imirwano hariya mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngewe nitswa Kwizo, ciao ciao.